buze kufika sengengabhuquzisa imbuzi kabuhlungu kabi la ngikwamukela nje mfana kwabela kumnandi uvakashelwa abantu ababuye emadolobheni abantu abakhulu hayi khululeka Mpemba ngizoba khona nje isikhashana hawu hey silwane somhlola kade ngigezephi kabi nawu ushila idolobha wathi ngiyakumpemba nimkhumbula umpemba nini Hambe kabi ke akhodolo bengilishila yini yazi masatshela uMpemba lana ukuthi ngikusize nje umuntu athi ukudla amathambo engqondo ufika nje sixoxa leyo nto nomfana namangale ngani yini umxolisi ubalekile balekela amaphoyisa manje hey ubalekela wenza njani wamxolisa untshontsha amathanda le emadolobheni wena hamba lento is serious ngendlela eyisimanga untshontsha ithanda cela ukuthi ungiqubisele yena kwesikhashana angeke angeke ngikwazi ukuhlala nomgulukudu la emagcekeni akomphemba angifuni mina ukushiswa nendlu ngilele thatha lo mfana uhambe naye I'm sure ukuthi lokho kuzoyiqhubha inkinga zakho kwesikhashana kodwa ke mangafuni cha uyabona umxolisi lo ngifuna azi umxolisi ukuthi la ekhaya kusayikubo umntwana monile emadolobheni nithakayephi inkosi yami adliwe izinja ingane ekhona umphemba ikini la mxolisi ngifuna ukukhululeka mfana wami ngendlela ukuthi masi